Ama-comrades esisebenza kanye nawo angiphuza athi angingaxosha abantu kangaka. Sengibaxoshile one by one. Abantu engangibathemba. Kancane leadership. Kuthi kuzothiwa hey le party iphathe isimanga. Xosha abantu njalo. Angazi ukuthi bahlushwe yini bona. Ngoba senza into yethu thina. Kodwa ngathi no angibayeke ngoba yimi lo abangazi ukuthi ngicabangani angibayeke nami ngihlaleke ngibukele. Asikenzi lutho ngoba okunye bese kwenziwa ngiye ngathi ake silinde sesishiwa isikhathi manje waphela kuyokhethwe. Isikhathi sincane kodwa uma singathi sibe nenhlonipho silalela okwenziwayo asisincane lesikhathi ake ngidlule nalapho mama no mama benza isiphithiphithi esikhulu basedlule sesibabizile sabahlanganisa savumelana uma bephuma bayaphikisana. Asizuncenga ke manje sizuncenga muntu sokwenza lento kufanele siyenze ngoba isikhathi asikho. So sebenza ngenye indlela ngoba abaningi benza ngamabomu abanye njengalabo kade ngikhuluma ngabo kuthiwa izimpimpi benza izinto ezirong ngamabomu ukuthi singakwazi ukuthi senze into efanele. Uma sithatha isinqumo sathi lokho asizokumfuna umuntu ozokhuluma into yakhe unless usitshela ukuthi sonile asitshela ukuthi into right. Abantu abavele bakhuluma ukuba no angifuni ukuba nosibanibani mina soba no asikho kulokugeni sisegemini yokuprotecta umuntu omnyama. Uma umnyama ungazibona ukuthi umnyama umuntu umlungu noma umuntu mhlawumbe wenye into asazi. Angazi noma ngizwa kahle yini. Labo abathanda izikhundla abayeke ukuthanda izikhundla. Ukusukela phezulu kwe-leadership kuzosho phansi ebranchini akungabi bikho ocabanga ukuthi uyena ohlakaniphe ukudlula abanye. Angazi noma siyezwana yini. Lento ekhona uthola ukuthi abantu bayathathana ngoba bezazana babona ukuthi abanye abantu ababalulekile ayiphele nya uma kukhona ama-comrade abona ukuthi khona into engahambi kahle abangavinjwa ukuthi bazoripota kwi-leadership. Angithemba ukuthi siyezwana. Isizathu lesibangela ukuthi ngize la ingoba la kuye kwanda abantu abangavumi ukuthi kwenziwe izinto la ngoba befuna ukuthi bayibona
kukhona abantu abanjalo abashiye thina bahambe mana no angifuni senze njalo ngoba sizosuke ningayidli into esiyishoyo asibafuni abantu abazokwenza njalo ngoba benza ukuthi singayitholi lento esifunayo yokulungisa inhlupheko yomuntu omnyama mnyama kodwa uvimba abanye abantu ufuna kube khona isidididi nje no kunezinto-ke esesizakhile sizozenza besingakazisho kwabaningi ukuthi sifuna ukwakha umkhonto wesizwe uqonda ukuthi ngqo sithe siyazama ukukwenza lokho singabaholi kwangenzeka kusho ukuthi sasingakuhlelanga kahle hle besiye enhla le kodwa sasimaphi Limpopo senza into lapha kanti kube khona amaphutha enzekile nakuthini sokuyela khona siyolungisa le organization sasakhe indawo ezintathu zokuyilungisa kuthi ngemva kwalokho ama-comrade abangama-leader bezo ndawo ayobe sekwazi ukulungisa ukuthi kwenziwa kanjani manje sifake indawo mhlambe ezimbili ngaphezu kwalezi lapho khona sizokwenza izinto ukuthi sonke sibone ukuthi siyakha kanjani le organization yethu kungabi organization engeyosubanibani nosibanibani kube organization yabantu bakithi abahluphekayo Tembusizwa ngethemba ukuthi siyezwana angifuni lenye into leke ekade yenzeka nalebiyenzeka la ngoba sikwazi ukuthi singabantu abazobusa abantu kusasa sibe singakwazi ukubusana sodwa qho into esizoyenza sizokwakha i-organization yethu ngendlela efanele ngizohamba ne-leadership siye lapho esasikhona siyoyilungisa le nto yonakalana la ngoba sinenkinga kwathi uma abanye bezwe ukuthi bekukhona lo msebenzi bathi hey siyaphucwa la yahlangana impilo ukuthi soshisa indawo senze lokhu ya angazi ukuthi singathi lokho kusho ukuthini sibe sakha sibe sishisa sichitha ubani lo nikeza laba abanye igunya lokuthi bangachitha umhlangano nje awuchithe impela ngoba bona bebona ayenzeki kahle lento ayikho indlela yokuyikhuluma leyo nto na kuningi sokwenza ngoba asinaso isikhathi sokuthi sizohlala nje singamkhulula umuntu omnyama ngoba kukhona abacabanga ngokuthanda kwabo no noma ngabe ufunde waze wagodola ngiyabona phela ngathi bagodola uma sebekhuluma kanje bathi sebeyagodola noma ufunde wazogodola
hayi la kufuneka sonke sibambe umthetho. Uma kukhona ongahambi kahle ubike, akungabi khona baholi abathi bebikelwa bangayidlulisa indaba hlale kubona ngoba ecabanga ukuthi wazi konke. No, ngithemba ukuthi siyezwana. Ngoba okungcono ingaphela lento ngiqede nya uma kusuda nifuna finish. Ngoba nikwazi ukuthi uma sifuna ukuyithatha lento sifuna ukuyithatha sizothamba sidonsana sodwa ngala sengathi ilwane. Ayikho leyo nto, ayikho leyo nto. Uyabona manje sekusondela ukuthi kuqale ukukhetho asikalwenzi because bekwenziwa yonke imrabaraba le before, yonke imrabaraba. Sizokwenza kanje, funa ukunitshena nazi uma unenkinga uze kimi. Sizokwakhala abantu abazoba ngaphansi kwesandla sikamongameli abathembekile. Labo bantu bazoripota kumongameli. Noma ubani owenza into ephuma endleleni bazomazi bambambe bamripote la. Ngangiyenzile leyana engangiyenze yokuqala kwakuthiwa ngangithini konje ngesilungu. Presidential first. But the PTT, now man unama PTT amaningi la. Man the PTT khona PTT ngala khona PTT ngala. Presidential task team. That's right. Nayikhumbula. Ngangiyakhe kuqala e-Eastern Cape, ngakhe KZN, ngakha Mpumalanga, then not a good. Northwest. Ipe. Northwest. Oh, ibandla lama lazi ukuthi abanye babema. Northwest, yes. Nangakhe bakhethana bodwa ama-comrade. Ngoba ngangibathemba. Kwaba isibhicongo. Bhicongo. Kwezinye indawo bangayisibhicongo esikhulu. Ngase ngayiqeda nya. Athi sikhubeke. Kodwa sengibonile ukuthi kunabantu abaningi abanezifiso ezihlukahlukene abangama-comrades ethu. Ezinye izinto engangithazi zenzeka zikenzeki ngoba babhizi babathi badonsana ngala. So ngakhale group ngiqala e-KZN. Kuningi engikwenzayo okuzothinta zonke indawo. Abantu laba abangazukuhamba ukukhohlisana njengoba ethanda isikhohlisana. Abantu abazobheka abantu abonayo nabantu abehlulekayo ukusebenza babalethela kumina. Ngiyethemba niyakhumbula ngathi ngeke thina njengoba sinje
sibe nento okuthiwa le kuthiwa ingqungquthela kuyokhethwa abantu ngoba leyo nto yathathwa abelungu kudala ngemali noma uyathanda basikhethela abantu babo ayikho asizukwenza ke le umuntu nje ongasebenzi kahle somkhipha sifake osebenzayo mayihluleka siyamkhipha sifake osebenzayo sizwana lento ke ngiyenzayo ngenza into la ezohambisana nalento engiyenzayo ukwakha umbutho wethu kabusha ngabe khona ukukhala ngabe khona uthi awu ngifunde kangaka madoda kufakwe ithothwane nje lapha no akukho ithothwane sikho isithothwane angithemba ukuthi siyezwana asiqonde sithi thwi manje singenzi izinto eziphuma eceleni njengoba sizosuka sibuyela sasikhona sasifuna kuqala ukuthi sakhe i-leadership ezolida phezulu right konakala ngoba kwabakhona ephuma eceleni ngapha nangapha sizoya lapha manje sibe khona ukwakha i-structure lezi kusukela phezulu right masiqede ukubakha labo sesiyazi ubakha kanjani ukuze ungabi khona ukukhala sehlele ngenzansi sezwa le ngenzansi kuthiwa yini engaphansi kwelokhuzana le ephethwe ilokhuzana bonke labo abawu-9 provinces. Yes. Province. Yes. Ngani qala khona? National. Thixo seJoshua. Uyathi ngifuna manje ukushona ilanga ngibeke umuntu aphathe lento lengiphethe. Kuthi gijiswa kuyena ke abesesho. Ngikhuluma kanye kanye ngabe kusezokala. Hayi kanye funa ukuzwa kahle ngoba ngifuna ningizwe kahle. National Executive Committee. Awuyibeke lapha enzansi igijima ngifuna ukwezwa kahle. National Executive Committee. Kulabo uphakamisile. Letha ngisokhanyile. Nampo bashiya phambi kwakho khona uphakamiselo yedwa nje. Ngamalala ngikulandela laba basemva kwakhe ababezwa ngothi regionaba labo bonto onhlanhlashizi no bani uzolandela bona